Iyi ni radiyo Agasaro Kaburaga ivugira irondera mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Uganda ibiro by'amatora birakingura kuri uyu wa kane, aho abaturage miliyoni 21 bahamagariwe amatora ya perezida mushya n'abadepite. U Rwanda rwohereje abasirikare bo muri brigade y'ubwubatsi kugira ngo bafashe muri gahunda yo gusana no gufasha abagizweho n'ingaruka z'inkubi y'umuyaga ikaze yibasiye Jamaica mu mpera z'umwaka ushize igasiga abantu benshi mu kangaratete. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahagaritse mu gihe kitaratangazwa gutanga viza zabimukira ku bihugu 75 mu karere k'ibiyaga bigari. Uburundi nicyo gihugu cyonyine kitarebwa n'icyo cyemezo. Ikaze mu makuru y'Agasaro Kaburaga. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ngizwaho na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Muri Uganda ibiro by'amatora birakingura kuri uyu wa kane, aho abaturage miliyoni 21 bahamagariwe amatora ya perezida mushya n'ay'abadepite. Aya matora afatwa nk'ingenzi mu gupima uko demokarasi ihagaze muri Uganda. Perezida Yoweri Museveni umaze igihe kirekire ku butegetsi arahatanira manda nshya ahanganye n'abandi bakandida 8 barimo n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine. Leta ya Vatikani yo yatangaje ko Papa Leo wa 14 ashobora gusura Afurika kandi Angola iri mu bihugu byateganijwe muri urwo ruzinduko. Ibi byatangajwe n'intumwa ya Papa i Rwanda Crispin Dubiel, wavuze ko imyiteguro yatangiye ariko ku itariki n'ibizakorwa bitaremezwa ku mugaragaro. Nibyemezwa byaba ari uruzinduko rwa mbere rwa Papa muri Afurika kuva Papa Francis yasura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo mu mwaka wa 2023. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zatangaje ko amashami y'umutwe wa Muslim Brotherhood mu Misiri, Libani na Yorodaniya yashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Washington ivuga ko iki cyemezo kigamije gukaza ingamba zo kurwanya ibikorwa by'urugomo no guhungabanya umutekano bivugwa ko bifitanye isano n'imiyoboro y'uwo mutwe. Muslim Brotherhood yashingiwe mu Misiri mu mwaka w'1928 ikagira ingufu mu bice bitandukanye by'isi mu bihugu bigendera ku matwara ya Kiyisilamu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yanenze ibikorwa bya Amerika muri Venezuela avuga ko ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga. Lavrov ibyo yabivugiye Moscow mu kiganiro yagiranye na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Namibia. Yavuze ko ibihugu byinshi byo mu karere k'amajyepfo y'uburasirazuba bw'isi bihuje n'Uburusiya kuri icyo cyemezo. Yanenze kandi ibihugu by'i Burayi bifatanya na Amerika, avuga ko bitagaragaza isesengura rishingiye ku mahame. Tukiri ku nkuru zerekeranye na Amerika, iki gihugu kirimo kugabanya umubare w'abakozi bacyo ku kigo cyacyo cya gisirikare cya Al Udeid muri Qatar, mu by'abategetsi bavuga ko ari ingamba zo kwirinda ibyago. Leta ya Qatar ivuga ko icyo cyemezo kijyanye n'umwuka ukomeje kuba mubi mu karere kandi kigamije kurinda abasirikare n'ibikorwa remezo by'ingenzi. Ibi bibaye mu gihe umwuka utari mwiza hagati ya Amerika na Iran nyuma y'uko Perezida Donald Trump avuze ko Amerika ishobora gufata ingamba zikomeye mu gihe Iran yakomeza kwica abatavuga rumwe na leta bamaze iminsi mu myigaragambyo. Iran nayo ivuga ko niterwa izitabara. Urakoze Temistokle Mutijima. Amakuru mushobora gukurikira ku mbuga zacu za YouTube na WhatsApp @Agasaro Kaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu@agasaronetwork.com. Agasaro Kaburaga. Duhere kuri iyi nkuru ivugwa mu mahanga. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwahagaritse mu gihe kitaratangazwa gutanga viza zabimukira ku bihugu 75. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Amerika yatangaje kuri uyu wa gatatu ko icyo cyemezo kigamije guhagarika ikoreshwa nabi rya gahunda y'abimukira. Bavuga ko hari abayikoresha mu buryo bwo gukenesha abaturage b'Abanyamerika binyuze mu gufata inkunga z'imibereho n'izindi serivisi mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Uburundi nicyo gihugu kitarebwa n'icyo cyemezo. Abaturage ba Uganda babyukiye mu matora rusange kuri uyu wa kane. Abakandida 8 nibo baharanira umwanya mukuru w'igihugu, barimo umuhanzi Bobi Wine na Perezida Museveni wiyamamariza kuyobora Uganda ku nshuro ya 7. Umusesenguzi Ignatius Bahizi arerekana uko
Kaguta Museveni azatsinda Bobi Wine. Muri rusange uzi ko iyo habaye amatora haba hari kugira ngo habe impinduka. None ubwo rero abanyayuganda benshi baraza mu matora ariko bizeye ko hashobora kuzaba impinduka cyane cyane nko ku rwego rw'abadepite n'abandi bayobozi b'inzego zitandukanye, ariko ikigaragara nuko ku rwego hari rw'umukuru w'igihugu nubwo abantu baba bakeneye impinduka isa nkaho itaza gushoboka. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko ifatwa n'iterabwoba bikorerwa batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mbese abanya-Uganda bafite amahirwe yo gutora mu bwisanzure busesuye? Nk'uko nari mbikomojeho, iyo burya abantu harabo kubona amahirwe yo gutora mu buryo busesuye ubirebera mu gihe amatora ategurwa, ariko urabona ntabwo banabonye amahirwe yo kugira ngo abiyamamaza abahangana n'ishaka ariko ubutegetsi kugira ngo babone amahirwe yo kuvuga ibyo bashaka gukora abanyagihugu mu bwisanzure. Abayoboke babo benshi barafunzwe, abandi barakubitwa, abandi barakomeretswa, abandi barashimutwa ndetse hari n'abishwe. So urabona ko muri uwo mwuka rero nk'uwo utatekereza ko ibintu bishobora kuba mu muco ku munsi wa nyuma, aho tuvugira guhera ejo bundi kuwa gatandatu igisirikare cyashize ibikoresho by'intambara ku mihanda yose mu mijyi ikomeye cyane cyane Kampala. Ibirwanisho ubona ari ibirwanisho byo imbunda za rutura zikora mu rugamba, ubu nizo zengurutse umujyi wose, nizo zikunconda z'imihanda yose. Igisirikare kivuga yuko bashatse kugira ngo babe bakoma imbere imvururu zishobora kubaho, ariko buryo urebye ibikoresho biri ku mihanda, abasirikare bari ku mihanda n'abapolisi n'ahantu babishize cyane cyane aho batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite ingufu, kwereka ko bishatse nko gutera ubwoba abantu kugira ngo batagira ubwisanzure mu matora. Komisiyo y'amatora yizerwa ku kigero kingana iki n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'imiryango mpuzamahanga nk'uwanyu yohereje n'indorerezi? Kwizera komisiyo ishinzwe amatora biterwa n'ukuntu yashizweho n'abaturage uko bayumva nuko ikurikiza amategeko agenga amatora. Ariko uko amatora agiye muri kino gihugu nyuma byagiye bigaragara ko komisiyo ishinzwe amatora itigenga. Na n'ubu ngubu urabona ko icyo komisiyo igisirikare kivuze ari cyo komisiyo ishinzwe amatora ivuga, kandi itegeko nshinga riha komisiyo ishinzwe amatora ubwigenge bwo gukora ibintu byose bijyanye n'amatora ari ntawe ubivanzemo, nta gisirikare kibijemo. Nk'ubu hari itegeko rivuga ko nyuma yo gutora abantu bagomba guhagarara metero 20 kure aho batoreye kugira ngo barebe ukuntu bazabara amatora, ariko igisirikare cyaragutse kivuga ko abantu bagomba kumara gutora bagatari nta muntu bashaka ahantu batorera. Kugeza n'ejo komisiyo ishinzwe amatora yakomeje gukura ku rutonde rw'abantu biyamamaje cyane abayamamaje ku rwego rw'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi kuba abadepite, ikavuga ko bari bafite ubujuje impapuro, abatujuje ibyangombwa kandi yarabanditse, ariko kenshi ukabona ko yagiye ifuta ayo mazina y'abo bantu bari biyamamaje bahangana n'abantu bakomeye bo mu ishaka ari ku butegetsi, ku buryo bagiye ivuga ko abo bantu bakiyemo batagira gihakanya kandi abari bahanganye nabo ari komisiyo y'amatora bakuye ku rutonde yitwaje ibintu bitandukanye. So no kubera iyo mpamvu abantu benshi ntabwo bizera ko komisiyo ishinzwe amatora ishobora gutangaza ibintu yakoze yigenga. Yoweri Kaguta Museveni Ntibuhaburwa amaze hafi imyaka 40 ku butegetsi. Niki gisobanura uku kuramba kwe muri politiki mu gihe urubyiruko rwinshi rumunenga? Hari icyo wavuga gisobanura kuramba kwe ku butegetsi ni imvururu cyangwa se guhasha abatavuga rumwe nawe, ko tubibonye kenshi kuva ku gihe yatangiye kugira abahangana nawe bakomeye nka Kizza Besigye, hakazamo na Bobi Wine ariwe Robert Kyagulanyi. Ntabwo bigeze babigiramo amahoro, no kuri ubu umwe mu Besigye yaragiye kugaruka kwiyamamaza muri aya matora, bahise bamufata bamufunga amaze umwaka muri gereza. Kandi kenshi iyo na Perezida Museveni warabyivugira yuko ari we mukuru w'abantu bakora
violence, imvururu ko ari nta muntu wamurusha gukora imvururu cyangwa guhohotera abantu. So ku buryo bigaragaza ko we aricyo yifashisha cyane, kandi tubona cyane cyane mu gihe cy'amatora ko abasirikare nubwo itegeko nshinga ritabemerera kwivanga mu bintu bya politike bajya ku mugaragaro. Namwe abonye amavideo bakubita abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bambara imyenda ya gisirikare bagahagarara imbere ya rubanda bakababwira ko bagomba gutora umuntu runaka, bakenda kumvisa abanyagihugu ko atari Perezida Museveni uriho, ko igihugu gishobora gusubira mu bihe by'intambara. So ibyo tubona ubu ngubu bikorwa nko kwenda guhasha abaturage mu bitekerezo kugira ngo batiyumva, batagitekereza na gato ku ibintu bya politike, batagira inyungu mu bintu bya politike, bumve ko politiki ya Uganda ari nk'umwihariko w'agatsiko k'abantu runaka, ko abanyarwanda muri rusange batabifitemo uruhare, bagomba guceceka, ko bavuga ko babahaye amahoro, bakagira amahoro, bakarya bakaryama, ibya politike bakabyibagirwa. None se urebeye ku mibare nuko politiki ihagaze magingo aya, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafite amahirwe nyakuri yo gutsinda aya matora, cyangwa se imbaraga ziri ku ruhande rumwe? Uvuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi yenda baba bafite amahirwe cyangwa batayafite yo kuzatsinda, wanasubira mu byo twahoze tuganira nimwe wabona igisubizo. Ariko ikinyenzi nuko wibuke yuko Perezida Museveni amaze imyaka 40 ku butegetsi. Ubwo ni ukuvuga ngo abanya-Uganda abetse bazi Perezida Museveni wenyine. Abo bantu bose aho bari bakagera bumva bashaka ko babona kundi mu perezida. Gushyigikira Bobi Wine cyane cyane nubwo ari umusore, nubwo ari uko abantu babona yuko ari igitangaza, ari umuntu w'umunyabwenge ushobora gutegeka neza, ahubwo nuko ubura andi mahitamo, nuko ubura amahitamo, nukubona ko yego niwe ubona n'ugaragara, niwe wumvikana, niwe abantu bashyigikiye, kandi natwe tumushyigikire kuko bumva ko bashaka impinduka. Kandi ntabwo ari n'urubyiruko gusa, hari n'abandi bantu benshi barushe kubona umutegetsi umwe gusa kumara imyaka 40 kandi akaba agaragaza ko agishaka gutegeka n'indi myaka, ndetse n'abakeka ko azanongera no kwiyamamaza n'ubutaha. Ubwo rero kandi urebeye ukuntu igisirikare, abashinzwe umutekano bitwaye muri kwiyamamaza cyane cyane urebeye nko kuri Bobi Wine, hari igihe yajaga kwiyamamariza ahantu runaka bakamutegeza agiye kumara nk'iminota 10 ngo hagere, ariyo abura nk'iminota 10 ngo hagere hagiye kwiyamamariza, bakamufungiriza bakamubwira ko adagomba koresha iyo nzira, bakamunyuza ahandi hakora agiye kumara nk'andi masaha atagenda, kugira ngo abantu bari bamutegereze baruhe batahe, cyangwa se agira amasaha yo kwiyamamaza yarenze. Ibyo byarabaye cyane, aho yagira abantu baba bakunganye bakabatera imyuka iryana mu maso, hari azaginje hamwe barabarashe hapfamo abantu 2. Urabona ko ari ibintu bigaragaza ko leta izi neza ko opposition ifite abayoboke benshi kandi bashobora gutsinda, ariko bakababuza uburyo kugira ngo bagere ku iyo ntsinzi bashobora kugeraho. Bibaye ibintu byose baruko bibaye mu muco. None se iyo opposition iyobowe n'abarimo Bobi Wine ihagaze ite uyu munsi? Ifite imbaraga n'imiterere bihagije byo kuyobora igihugu mu gihe yatsinda? Ikigaragara nuko mu myumvire y'abanya-Uganda tegetse biriho Perezida Museveni n'abasirikare benze kwumvisha abanya-Uganda ko ari nta wundi muntu ushobora gutegeka Uganda atari umusirikare, kandi atari Perezida Museveni cyangwa se umuntu uvuye mu muryango wa Perezida Museveni. Mu gihe ibyavuye mu matora byaba bitakiriwe neza n'impande zitandukanye, nizihe ngaruka zishoboka? Imyigaragambyo, igitutu cy'inzego z'umutekano, ibiganiro bya politiki, cyangwa se gukomeza uko byari bisanzwe? Urebye ukuntu ibintu bifashe uyu munsi n'ukuntu abasirikare bashizwe ku mihanda n'ibikoresho bya gisirikare, bikwereka aho tugana, bikwereka ko ibigiye kuva mu matora atari by'abantu bazaba bashaka kandi ko batazabyemeranyaho, ku buryo rero abazagerageza kubihakanya cyangwa kwigaragambya bose bazahita bakubitwa, bahashwa, bafungwa cyangwa baraswa. Urebye amatora agiye abaho muri Uganda, kenshi umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi wabaga wegereye Perezida Museveni bazaga kubara iby'amatora afungiwe mu rugo, bamushize ibyo bakoze ibyo bita house arrest, bamufunze kugira ngo adashobora kugira ngo avugane n'abayoboke be bagira icyo bakora gishobora
guhakanya ibyavuye mu matora. N'ubu ngubu niko dukeka ko bishobora kuba, kandi babikora ndetse n'igihe cy'amatora cyagera internet bakayifunga. Ubu ngubu ndetse bashyizeho n'itegeko ko n'amaradiyo atemerewe gutangaza ibiri kubarwa ahantu hitora ririmo kuba, kuko byari bisanzwe mbere. Ni ukuvuga ngo gutegereza ibizatangazwa na komisiyo ishinzwe amatora, bitandukanye nuko byabaga mbere, ku buryo bamara kubaraba ahantu runaka ko kanaka yatsinze amajwi bagahita bayavuga n'amaradiyo akayatambutsa. Ubwo rero nubwo abanyayuganda bakakoze nk'imyigaragambyo kugira ngo bahakanye ibivuye mu matora, ntabwo bishoboka kuko hari ingufu nyinshi ziteguwe kandi bagaragaza kandi banabivuze ko uri bugerageze wese agiye kugira ibibazo bikomeye. Mbese amahanga n'abandi bafatanyabikorwa ba Uganda babona bate aya matora? Biteguye kwemera ibizayavamo mu izina ry'umutekano n'ituze? Urabona amahanga yose, imiryango mpuzamahanga yohereza indorerezi hano, ndetse zimwe zahageze mu muryango nyafurika, IGAD, European Union n'ahandi, bose bahageze kureba ibizaba amatora, bari mu manama n'abantu batandukanye. Ariko nyine nk'uko urebeye kuntu amatora yagiye aba mbere n'amaraporo bagiye batanga, ayo maraporo yose yagiye agaragaza ko amatora atigeze aba mu muco. Kandi sibo bonyine, n'inkiko urabona ko nko Nka Besigye yagiye kurega inshuro ebyiri, Kizza Besigye ubwo yiyamamaje bakamutsinda, Bobi Wine cyagiye yarareze. Inkiko nazo zavugaga ko amatora atabaye mu muco, ariko bitabaye ku buryo bwagaragara ko yuko bwahindura ibyajaga kuyavamo. Nubwo byaba ubu rero ntabwo biraba bitangaje kubona izo ndorerezi zongeye kuvuga ko bitabaye mu muco, ariko ni indorerezi nyine, nta kindi ryazahinduraho. Biraba muri Afurika urabizi, bandika amaraporo ariko agagarukira aho ngaho, nta kindi kigaragara gishobora gukorwa. Nyuma y'itariki ya 15, nyuma y'amatora, ni iyihe Uganda dushobora kubona? Tuzabona Uganda yerekeza ku mavugurura ya politiki, cyangwa se tuzabona Uganda ikomeza ubutegetsi bwari busanzweho? Ibyo kuvugura politiki izo ni inzozi, ni nko kurota. Ntabwo kuvugura politiki bitegerejwe vuba muri Uganda. Nyuma ya itariki 15 amatora arangiye, bizakomeza uko byari bimeze, ahubwo bishobora kunokomeza kuba nabi. Impamvu bizakomera kuba nabi mu rwego rwa politiki, urw'ubutunzi, ubw'imibereho ya buri munsi, nuko ubu ngubu dufite umutegetsi, Uganda ifite umutegetsi umaze imyaka 40 ku butegetsi, kandi uw'imyaka 81 y'ubukuru, ubona ko ananiwe ku maso no mu bitekerezo, atagishoboye, kandi ubona ko n'igihugu aho kiri ubu ngubu asa nk'aho atari ukigitegeka. Hari nk'abandi ubundi butsiko bw'abantu bufite ingufu z'ubutegetsi hirya no hino atagishobora kugenzura no guhagarika, kandi ubwo butsiko akaba bufite inyungu zabwo bukurikiza, cyane cyane ubwo butsiko kandi bwo bunamuze inyuma ngo wowe genda nibo bantu bashaka, kuko bwo burimo gucunga inyungu zabo bazi. Ubwo rero Uganda imbere hazaza ha Uganda hagiye kuba hakomeye cyane, kuko naho mvugira uyu munsi imiryango imiryango yigenga ikora mu gihugu myinshi yarafunze, n'uyu munsi warusigaye ukomeye ugenzura iby'uburenganzira bwa kiremwamuntu nawo wahagaritswe. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa kiremwamuntu zose zikomeye ziri muri gereza. Urabona abantu barashwiragijwe ku buryo batagitinyuka kuvuga ku mugaragaro ibitekerezo byabo. Ukiretse hari yenda umuntu wumvikana nk'ari umunya-Uganda, umuturage wumvikana n'ushigikiye ishyaka ari ku butegetsi. Ubwo rero ibyo nibikomeza, kandi koko bigiye gukomeza, urebeye ukuntu ibintu bihagaraye, nta mahirwe, nta gutekereza ko hagiye kuba impinduka zigaragara ku rwego rwa politiki nyuma y'itariki ya 15 z'uku kwezi. Ignatius Bahizi, umuhuzabikorwa w'umuryango Africa Interparty Dialogue Network, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye radio Agasaro Kaburaga. Ndagushimiye cyane nawe bwana Venuste kubera aka kanya umpaye. Murakoze. Agasaro Kaburaga.
mukomeje kumva radiyo agasaro kaburaga ivugira irondere mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inkubi y'umuyaga ikaze yibasiye Jamaica mu mpera z'umwaka ushize isiga abantu benshi mu kangaratete. U Rwanda rwohereje abasirikare bo muri brigade y'ubwubatsi kugira ngo bafashe muri gahunda yo gusana no gufasha abagezweho n'ingaruka z'iki kiza binyuze mu masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Turi kumwe n'umusesenguzi Sylvestre Nsengiyumva, impuguke mu bukungu na politiki mpuzamahanga, ngo haye ikaze kuri radiyo agasaro kaburaga. None niba u Rwanda ruvuga ko rwohereje abasirikare b'ubwubatsi muri Jamaica binyuze mu masezerano y'ibihugu byombi, niki kihishe inyuma y'aya masezerano? Ni ubufatanye bwa diplomasi, ni ubufasha bw'ubutabazi, cyangwa se ni uburyo bwo kwagura umutekano n'inyungu z'igihugu ku rwego mpuzamahanga? Ubundi mu myaka yashize u Rwanda rwakinguye la relation diplomatique na Jamaïque, umubano, ku buryo na perezida w'u Rwanda yagiyeyo ajya no kwiyekirina kuri ya mva ya babirabura b'abamilitants barwaniraga uburenganzira bwabo ziri hariya muri Jamaica. Nyuma ubu ndetse mu rwego rw'umubano u Rwanda Jamaica yasabye u Rwanda kubafasha mu byerekeye ikoranabuhanga. Byarakozwe, nahoze mbisoma mu kinyamakuru cyitwa Igihe. Byatwaye amafaranga, Jamaica yishyura u Rwanda amafaranga y'u Rwanda ageze kuri miliyari 7. Ariko ntabwo birakorwa, birateganijwe kuzakorwa. Nibyo nahoze nsoma. Merci. Rero ndakeka ko ibyo bikurikiyeho icyo gikorwa gikurikiyeho cyo kohereza ubufasha muri Jamaica cyensirwa muri uwo mubano mushya w'u Rwanda na Jamaica. Ariko muri rusange ibi ngibi nabyo birerekana, kuko ntibisanzwe igihugu cya Afurika nk'uko waza ubivuga kigaprojeta ingabo zacyo zikajya gufasha ikindi kure cyane muri Caraïbe. Birerekana aho u Rwanda rugeze nyine mu rwego rwa maîtrise y'ubushobozi mu rwego rwa gisirikare, mu rwego rw'ibyo by'ikoranabuhanga, mu rwego rwa ingénierie, kuko hariya hagiye abasirikare du génie militaire. None se ni iyihe mirimo nyirizina ingabo z'ubwubatsi izuvuga zishobora gukora mu butabazi bw'ibiza? Ni na gute bitandukanye nuko iriya miryango tuzi isanzwe itabara cyangwa se abakozi bandi b'indashyikirwa basanzwe babikora? Biriya byo gutabara, ibyo bita urgence, byo baraza bagafasha abantu ku buryo bwihuta. Ubwo baraje, za ONG zaraje gutanga ibiryo, kuvura, kugira gute, gufasha wenda no guhamba bitabye Imana etc. Ariko ibi ngibi u Rwanda ruri kwenskrivamo nibyo bita noneho nyuma ya urgence, ibyo bita development, ni ukuvuga gusana ibyasenyutse. Donc le volet développement buri u Rwanda bari abasirikare du génie militaire bazafasha mu kubaka nk'imihanda yashwanyutse kubera ibiza, kuko bafitemo expertise, kubaka ibiraro, kubaka wenda za infrastructure z'ibintu by'ubwubatsi zasenyutse. Nibyo ngibyo bazajya gukora. None se mu bikorwa nk'ibi nibyo twakwita la réhabilitation muri jargon humanitaire. Mu bikorwa nk'ibi ni iki cyerekana ko ubutumwa bwageze ku ntego? Ese hari ibipimo byo twakwita mu Gifaransa indicateur
nk'umubare w'amazu yasanywe, abaturage babonye amacumbi, amashuri yasubiye gukora, cyangwa se igihe byafashe kugira ngo abaturage babone igisubizo kibazo bari bafite? Urabona hariya muri Caraïbe burya ni zone d'influence y'abanyamerika, ngira ngo uzi n'ibyabaye muri iyi minsi bajya gufata Maduro, barabanje instara ibintu byabo za porte-avions n'icyo byose muri biriya birwa bya Jamaica bya Caraïbe. Buriya ndakeka ko les États-Unis kuko zifasha cyane nyine la Jamaica arizo banagiriye inama guverinoma ya Jamaica kwitabaza u Rwanda kuko les États-Unis zizi nyine l'expertise y'ingabo z'u Rwanda. Ubwo rero no muri ibyo kuko bo bakora dans le cadre des programmes de réhabilitation, je suppose ko haba harimo un volet ya follow-up, donc kwevalua ibyakozwe, wenda bizajya bikorwa justement n'abayobozi ba Jamaica, wenda banafashijwe na les experts américains kwevalua izo za travaux. None se mu gihe ibyangijwe bifite agaciro kari hagati ya miliyari 8 na 15 z'amadolari, niki kiba gikenewe cyane mu minsi ya mbere? Gutabara ubuzima, gusana ibikorwa remezo, cyangwa kugarura serivisi z'ibanze nk'amazi, ubuvuzi n'amashanyarazi? Ikibanza ni ukuvura abantu, nk'uko wari bivuze, kubungabunga ubuzima bw'abantu nyine bwahungabanye. Noneho hagakurikiraho rero ibyo wari uvuze justement bya rehabilitation, n'ibyo nyine kongera kubaka za infrastructure by'amazi, by'amashanyarazi, ibyo by'imihanda, ibyo rero by'u Rwanda rwoherejemo bariya ba expert b'abasirikare. Kuko burya mu Rwanda ngira ngo uranabizi, hari za entreprise z'ubwubatsi z'ibintu bya génie civil z'ingabo. Hari nk'icyitwa Horizon gikora ibyo ngibyo, hari n'ikindi gikora imihanda ndakibagiwe by'abasirikare. Urumva bo babifitemo expertise ndende. Akora n'ifuha nagira mvuge ko nko muri Afurika ntabwo hari ingabo nyinshi zikora ibyo ngibyo, zifite izo za departement zikora ibyo ngibyo. U Rwanda, ingabo z'u Rwanda ni multidimensionnel, donc ni ingabo vraiment zifite standard nk'izi ngabo zo muri za OTAN. Niyo mpamvu bashobora kuzitabaza gutyo zikintervona hirya no hino muri ibyo ngibyo. Ubu bufatanye bwitwa South Cooperation bushobora gute guhindura imyumvire y'uko Afurika igaragara ku ruhando mpuzamahanga? Mbese ni zihe mbogamizi zishobora kubaho? Ingengo y'imari, ibikoresho, ururimi se, imiterere y'aho bajya gukorera, cyangwa se uburyo bwo guhuza n'inzego za Jamaica? Nk'ubari muri Jamaica ngenda cyeka ko u Rwanda ntabwo rufite amafaranga yo kujya finance izo miliyari waruvuze nyine hakenewe pour la réhabilitation. Buriya iyo mishinga wenda financement ituruka muri West, muri Amerika, hano muri Uburaya. Noneho u Rwanda rwo rukohereza nyine aba-expert b'abasirikare. C'est déjà beaucoup ku gihugu nk'u Rwanda ko tukizi. Ariko l'Afrique nk'uko bivuga la coopération sud-sud, south-south iracyafite nyine ibibazo kubera amikoro, ariko bizagenda biza biri kuza, kuko nibi biri kuba mbere ntawe ushobora kubitekereza. Ntawe ushobora gutekereza ko nk'u Rwanda rwa project ingabo zarwo ngo zijye gukora ingénierie muri Caraïbe. Mbere nta muntu ushobora kubitekereza, ariko niba habonetse igihugu nk'u Rwanda deja gitangiriye kuri izo za expertise, nyuma hari ibihugu bizajya binatanga amafaranga bikize nka za Nigeria etc. Tubyizere. Sylvestre Nsengiyumva, impuguke mu bukungu na politiki mpuzamahanga,
ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye radiyo Agasaro Kaburaga. Urakabaho cyane nawe, umwaka mwiza kandi Venuste. Nano dusoreje aya makuru, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: utaragwiza amabara ntarobanura amashyo. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.